Ниһаят, Азамат ағай, һеҙгә лә килеп еттек. Тәүәл 1 ел элек, 6 декабрь, мин һеҙгә интервью тураһында яҙғайным. 1 ел әҙерләндек. Азамат ағай, һаумыһығыҙ. Сәлем. 1 ел күп түгел ул? 1 ел күп түгел, дөрөҫ. Күп түгел. Азамат ағай, ни өсөн һеҙҙән интервью алырға булдым? Мына йыш ҡына мин йәштәрҙән ишетәм. Азамат ағай шулай итеп әйтте, шулай кәңәш бирҙе. Мосафир, Азамат ағай. Йәштәрҙә һеҙҙең турала һүҙ йөрөй. Һеҙ асыҡ кешеме? Асыҡ кеше. Асыҡ кеше мин йәштәр менән аралашам. Йәштәр менән, сөнки бөгөн йәштәр минең өсөн өлгө. Мин өлгөне әйтәйек, тарих төпкөлөнән, я үткәндәрҙән эҙләмәйем, я үҙемне тиҫтерҙән эҙләмәйем, өлгөне мин йәштәр араһында эҙләйем. Сөнки беҙҙең милләтебеҙҙең, халҡыбыҙҙың киләсәге тураһында һүҙ йөрөткәндә, мына уларға ҡарарға кәрәк. Әгәр дә ошо интервьюнан һуң берәй кеше, берәй йәш егетме, йәш ҡыҙмы, ошо интервьюны ҡарап, һеҙгә кәңәш артынан килә, һеҙ уны ҡабул итәгеҙме? Ҡарамайынса килһә лә ҡабул итәм. Ҡабул итәм, сөнки беҙҙең бында, Аллаға шөкөр, оҫтахананың буш торғаны юҡ. Көн һайын булмаһа, аҙнаһына 1-2 кеше килеп китә, сәйешергә. Һеҙгә яңыраҡ 58 йәш тулды, 60-ты ҡыуаһығыҙ. Нисек байрам иттегеҙ? Беренчектә мин хәҙер күптән инде бөтә таныш-таныштар белә. Хәҙер 20 йылға, бәлки 30 йылдыр мин һанағаным да юҡ. Мин тыуған көндө үткәрмәйем, билдәләмәйем, һәм ғөмүмән берәү ҙә мине ҡотламай тыуған көн менән. Хатта ки 50 йәш тыуған көндө мин һаман да иҫләйем. Ҡайттым да, телефонда һүндерҙем дә, әсәй менән әсәйҙе алдым да, Сабыныҡҡа киттек. Сабыныҡта ултырып, көҙ шул тиклем матур ине. Икәүләп ултырып сәй ҡайнатып эстек, һәм мин шунда әйттем: әсәй, был һинең байрамың, был һинең тәүге әсәй булған көнөң, шуға күрә был һинең байрам. Минең бында беринде ҡатнашлығым да, ҡатылышым да, биратта ҡаҙанышым да юҡ дип. Ҡайтҡандан һуң, әлбиттә, ҡусты менән кәләш, алар әйттеләр инде, бөтә ҡотлауларҙы беҙгә ҡабул итергә тура килде дип. Хәҙер бына ихтибар итәм, миңә йөрөштәр хәҙер инде байтаҡ булып бара. Сөнки мин бөтәһе лә әйҙәгеҙ башлап тыуған көндө билдәләмәйек дип әйтергә теләмәйем. Был минең позиция, һәм уның сәбәптәре лә юҡ. Ни өсөн күн тегеү, күнде эшкәртеү? Миңә оҡшай ниндәйҙер ижади процесс. Дизайнер һәләттә миндә мөғәйен бәләкәй саҡтан булғандыр. Ҡарсей мәрхүмдең теген машинаһы бар ине. Шул машинкала мин бәләкәйҙән әйберҙәр тегәйнем. Беренсе шалбарҙы мөғәйен 6-нчы класста теккәнмен дә, 7-нче класста. Үҙемә ниндәйҙер һеҙгә хәҙер һөйләһәң, хәҙер халыҡ аңламаясаҡ. Ул ваҡытта кейем генә юҡ түгел, ғөмүмән ниндәйҙер төпкөл райондың төпкөл ауылында ниндәйҙер тауар да табыу ҡыйын була. Шуға күрә әсәй фирмала эшләй, әсәйгә йыл һайын яңы халат бирәләр. Халаттың материалы шул тиклем яҡшы, сифатлы, теге мамыҡтан эшләнгән, үҙенә күрә ниндәйҙер джинсы материалды хәтерләтә, һәм йыл һайын биргән шул халаттары күп ине, шуларҙы һүтәм дә. Шул ваҡыттан килә ине, ә күн аҙаҡ килдем күнгә. Берҙән-бер нимә әйтә алам, миңә бәләкәй саҡтан күн еҫе, күндең мына тотҡандағы тәьҫораттар, кисерештәр миңә һәр ваҡыт оҡшай ине. Бәлки рок-н-ролл. Азамат Юлдашбаев элекке шөғөлөндә ҡайсан мәғәнәһен юғалтта? Именно баш мөхәррир булды. Баш мөхәррир булараҡ ҡасан юғалта? Һуңғы бер йыл ҡалғастыр мөғәйен. Һуңғы бер йыл, мына шул 17-нче йылдың мартынан бәлки башланғандыр. Ни өсөн? Сөнки һанлы технология шул тиклем баҫып килә. Хәҙер интернет селтәре һәр бер төпкөл ауылды урап сыҡты. Һәм бөтәһе лә ошонда күсте, һәм баҫма матбуғаттың, баҫма гәзит-журналдың ҡыҙғанысҡа ҡаршы әһәмиәте беренселлектән икенселлеккә күсте. Беренсел, әлбиттә, оператив жанр булараҡ, социаль селтәрҙәр эшләй башланы, һәм ул ғына түгел, ғөмүмән, мына Мин мисалда китергәнем бар. Фәйзулла исемле минең дуҫым бар ине. Ул һаман да бардыр мөғәйин. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы беҙ күптән аралашҡан идек. Студент йылдарында аралаша инек. Ул Афғанда хеҙмәт итеп ҡайтты. Һәм ҡайтҡанда ул һөйләй ине. Төнгө һуғышҡа бара, төнгө атакаға, һәм атҡан ваҡытта беҙ пуляның тауышына ҡарап, беҙ беләбеҙ, ишетеп тыңлап беләбеҙ. Пуля барып тейҙеме, юҡмы икәнен.
Бушлыкка осқан пуляның тауышы бір түрлі була, ташқа берілген пуляның тауышы бір була, һәм кешегә эләккән пуляның тауышы бір була ди. Түнгі һугышта осқан пуляның тауышына қарап, неге шәпкә тейдеме, юк мекенін беләләр. Мына матбугатта ла мөгаен, гомән шигъриятта, иҗатта, рәссам, кинематограф булһаңда, иҗади процесста һинең әйткән, үзең төшергән картинаң, төшергән фильмың, безнең хатта ошында сөйләшеп утырабыз да, ул ниндидер кимәлдә без аны беләбез. Бушлыкка оштымы? Тоябыз. Әллә кемгәлер тейдеме, эләктеме, юкмы? Ана шул тойгы миндә югалды һуңгы елларда. Кызганычка каршы тиктелегән хезмәткәр, иҗади процесс, кухня 100 еллык тарих гәҗиттең һәм шунда шиктелде. Бәлки гаеп миндәләр. Бәлки гаеп миндәләр баш мөхәррир буларак. Шуңа күрә монда әлбәттә гаепләп тору кайгы юк. Сәбәптәр күп. Мин утырып 20 сәбәп үземә язып хананым. Аларның кайһылары беренче, кайһылары икенче түгел. Гомумән нимә булса хәзер инде артка юл юк. Һез бер интервьюда әйттегез, мин дәүләтте лә, халыкты ла үзгәртә алмайм дип. Һезнең кебек кешеләр үзгәртмәһә, кем үзгәртә? Беркем дә үзгәртә алмый. Аллаһ кына үзгәртә ала. Аллаһ кына үзгәртә ала. Чөнки ниндидер максат кую менән как стенага маңлайыңды кабат-кабат ыру менән маңлайыңды онтап бөтөргә ихтимал стена дәвер кыласак. Әгәр дә һин ниндидер революцион юлды күдәңдә тотаһың икән. Эволюцион юл Аллаһ Тәгаләнең хикмәтләре шул тиклем күп. Һәм без белмәгәндә, һизмәгәндә ул барыбер дөнья яйлап үзгәрә. Шуңа күрә мин үзгәртә алмайм бер нимәндә. Һәр хәлдә мин бөтенләй лә ошо ашаныгы дип әйтмәйм. Кемдер бәлки үзгәсенә ашаналар, үзенең мөмкинлегенә ашаналар, үзенең әдерлегенә, акылына, зиһененә ашаналар. Һәм мин был ни менән беркемдә теге гамһезлеккә лә чакырмайм, битарафлыкка чакырмайм, өндәмәйм. Мин Азамат Юлдашбаевтың шул һүздә әйткән вакыттагы нидә осырда шул хистәр миңа хас булган. Бұл беренчедән. Икенчедән, Тукайның һүзләре калган бит. Талар-талманым дөньяны керләнеп беттем үзем дип. Шуңа күрә менә шундай хәл. Азамат агай, бер интервьюла һез депрессия турында әйтеп киткәйнегез. Шул именно отрывок, шул интервьюдан бик нык таралды, кешеләр обсуждать итте. Ошо бәлки һез шул депрессияга эләккәнһегездер. Юк, депрессияга мин врачтар, табиблар гафу итһендер. Депрессия ул һуңгы елларның күренеше. Тренд теге миңа кыен, мине аңламайдыр, мине аңламайдыр, мине итәпкә алмайдыр. Һәм гомумән депрессия ул тамагы тук, өсті бүтін һәм башка кайгы хәсрәте булмаган кешенең, мин анда хәзер итләйм, ул эгоизмның бер билдәһе дип әйткәнмендер, мөгаен депрессия ул эгоизмның бер билдәһе дип әйткәнмендер. Чөнки шул вакытта 21 ел аслык вакытында кемнең депрессияһы булырга мөмкин. 37 елда кемнең депрессия, һугыш вакытында бик ватан һугышында кемнең депрессия, яумаһа окопта ятканда кемнеңдер инде депрессия. Депрессия ул теге замандың мына булган бит теге дворяндардың подаграмы, ниндидер модный авырулары. Шуның депрессия модный авыруларның бире. Ул гына түгел, мин хаттаки әйтәм, күп авырулар халыктың тамагы тук булудан килә. Әле менә монда килгәндә бәлки мен һөйләшеп килдек. Кеу минең яу йөргә яратканды белә. Көн һайын 5-10 сакрым үтәргә тиешмен яулап. Һәм хатта һөйләп килдем без катын менән. Элек матбугат йортына тиклем 7 километр яулап йөреп кайда торгайнык. Хатта ки теге МВД остановкаһына тукталышына без бер тапкыр юл хезмәте мегага тиклем яулап барып кайттык. Шу ахмак булганбыз дип һөйләп киләм дә кеу әйтә. Кайнын тимне уйлап киләм, элек кешеләрнең хау булуы, авырмауы, ана шул хәрәкәттән киләләр ди. Һәм шунда без ханай башланык сәбәпләрен, борынгыларның хау булуының. Әлбәттә, нидән? Хәрәкәттән, икенче тукланудан, бүгенге күп авырудан бере артык ашаудан,
артык ашаудан сөнки ул вакытта теге ашарга булмаган вакытта әле мин баласак да этлейм икмәк менән әйтәйек шул картофтан башка булмаганын кеше үзенең организмын хакларлык кына ашаган. Хакларлык кына ашаган. Я астан баш әйләнеп җыгылмаслык, я астан үлмәслек кенә. Һәм өченче сәбәп теге нидән күп булуы, мәгълүматтың күп булуы. Бүгенге көндә һәрбер тарафтан мәгълүмат килә. Дүртенче сәбәп дип анык нидән медицинаның булуында. Элек бит фармацевтика даруларның күп булуы һәм медицинаның. Хәзер тоталай кеше йөгереп табибка бара бит инде, табибка бара. Ал вакытта кайда табиб? Мин Карсеемдән пекхәни сәяшкә тиклем яшәгән Карсеемдән, мәрхүм мин табибка барган, инде дару сып торган мин итләмәйм. Шуңа күрә менә шуны депрессиягә әйләнеп кайтыйк. Депрессиялар ана шул замана авыруларының бер күренеше һәм шул диде баягы цитатны артан дәвам иткәндә, әгәр дигән депрессия икән, сыкта утын яры, сыкта кемгәдер бәрәңге ултыртыш, бесән сагыш барда, депрессияң тирин белән куша шунда ук сыгып бетәчәк. Как раз таки вот ошо нейдин комментарийларын язаларын. Кешеләр була кем үден депрессия дип ханай, улар депрессия менән авырмай. Һәм бар ысынапта депрессияла булган авыру бит инде психолог. Ышанмайм. Ышанмайм, но менә минең куста әйтә, депрессия лышкы бар. Ул әйтә, депрессия минең өчен туктаусыз озын озак гел генә көчле булып булмауда ди. Кеше минти һәм һәрбер кеше күпмелер вакыт озын озак туктаусыз көчле булып арый. Менә шу арыган мәл кеше хәлһезләнә, күңеле төшә, кулы төшә, һәм кеше итмәскә мөмкин, әлбәттә. Һәркемнең үзенең юлы бар. Кемдер шишәгә төшә сума, кемдер онытылыр өчен, кемдер эргәһендәге якын тирәлеге ирен бисәһен, гаиләһен терроризировать итә башлый. Һәм мин аңламайм, мин кыен, минең депрессия. Гомумән һәркемнең үзенең юлы. Минең юлы урманга, тауга. Ана биләртең дөннән хуйгангамы, яума айгырга тауына менеп төшәле, менеп төштә футболкаңда менән тиреңдә һыгып ал. Шунда онда һәм инде депрессия булган. Мусафирдың төп философия һәм концепты немәле? РБК-га интервьюла остаются те, кто приходит за философией и за концептом, дип әйттегез, а не за деньгами. Мусафирдың мин бай булманым. Мин күренекле шәхес булманым. Мин югары дәрәҗәләр биләмәнем. Башым хәйрәт. Хәзер әйтеп бетәм. Шул ук вакытта миңа инделдер билдәллектә хас булды. Мин үземдә артык фәкыйрдә булмаганымда ханаем. Һәм шул ук вакытта игътибарга, ихтирамга лаек булдым. Ягъни мин тормышта кемдер күптәр теләгән бейеклеккә үрмәләп менеп, һәм шул вакытта мин Пушкинның һүзләрен искә төшердем. Хәзер һүзмәгә исләмәсмен. Счастья нет, есть только покой и воля. Тынычлык һәм ирек. Шуңа күрә мин мусафирга киткән вакытта, мусафир менән язмышында бәйләгән вакытта, үземнең мусафирга 17нче елда башланды ул. 17нче ел киттем, 17нче ел мин диңгез ярында, ул вакытта безнең министр Борис Николаевич Мелкаев менән Сочида фестиваль вакытында утырып һөйләштем. Борис Николаевич, я ухожу. Ул әйтте, замат иде гәштең юбилей үткәрәйек, хайлау булды. Хайлау үткәрәйек дип, шу ярты елга һудылды минең китү. Бөтәлә беләйнек минең китеремде. Вот бәйләү минең ниндидер дан, акча, мал, бол эзләп китүдән, шөһрәт эзләп китүдән түгел иде. Миңа күңелемә яй, тынлык һәм ниндидер ни кирәк иде. Шуңа күрә мин
Musafir, mana бүгінгі күнде Ресейде шул тиклем күн менен шөгыльләнүчеләр арта. Ресей гомумән трендтар менен яши. Трендтар менен. Мини-пекарня икән бөтәһеле мини-пекарня яса, шаурмешный икән бөтәһеле шаурмешный яса башлай. Барбершоп икән бөтәһеле барбершоп яса башлай. Трендтар менен яши. Шуның һәм бүген шул тиклем күп кеше нигә күнгә яши. Анхат эш, анхат кәсеп беримгә бәйле түгел дип. Мен біраз да айтмаймын, таңқетлемеймін, одан көбі ақса эшләр өчен килә. Мен ақса эшләр өчен түгел, миңа мөһим философия, концепт философия. Концепт неменен гибарат. Һин кулыңна, беренчедән кулыңна эшләгән әйбер, икенчедән күңелеңдә калган әйбер. Һәм шул вакытта амбициялар юк түгел. Амбициялар юк түгел. Тәдә мин әлбәттә бая әйттем, тынычлык эзләп киләм. Күпме эшләгәндән соң миңа амбиция инде. Әни өчен Төпкөл авылда, Төпкөл районының Төпкөл авылында үткән буаттың уртаһында туып үткән капкара малай бүген дөньяви трендтар тудыра алмый. Һәм шуңа күрә безнең бүген төп максат, Мусафирның төп максаты дөньяви кимәлгә күтәрелү. Россия кимәлен, дөньяны кимәлене удайлы, стайер спринтер бар бит инде, кыска дистанцияга йөгерүче һәм стайер бар. Озын дистанцияга мин стайер дип аныйм. Удайлы дистанцияга чыкканмын. Һәм этаплап кына барабыз. Шуңа күрә миңа философияның неменнән гыйбарәт дип әйтәләр. Мин әйтергән рок-н-ролл менән. Рок-н-ролл. Россияда гомумән максимально караһаң бизнестарны, уларны именно шул прибыльгә арнап эшләләр бит. Бу гомумән дөньяда бизнес хуйды, ул үзе шунан гыйбарәт, әгәр дә һин килем алмаһаң икән, дөньяга тип әйтмәсәң. Чөнки менә Россияда бизнес эшләргә 4 ел, 3 ел эчендә отбить или хатырга, или артабан пассив итеп эшләргә. Европада, башка илләрдә какой-то вот семей, гаилә, религия. Гаилә, менә безнең Кавказда бар ул. Кавказда бар, мин гомумән был кәсепчелеккә күчкәндән, һөнәрчелеккә күчкәндән, йөреп өйрәнеп чыктым, әйтәйек, Урта Азияны 2 тапкыр булдык без. Гаилә менән нидә Казакъстанда, Кыргызстанда одайлы сәфәрдә үз машинабыз менән һәрбер кәсепчене эзләп, табып, ишекләрне шакып, күн буенча гомумән безгә философия кыйммәтене, металл һәм башкаларын эзләп, табып, улардан өйрәндек. Урта Азияда әле теге ниндәйдер күчеп килгән һөнәрчелек юк гаиләгә. Чөнки уларда мөгаен безнең бер менә Кавказда булганда, Дагыстанда булганда, анда бар, анда нидер. Менә элементар рәвештә үй халалар бездә. Менә үй халалар. Минем әйтәйек, ата үй халды. Атай мәрхүм банам без үй халдык. Без мәрхүм банам малай үй халды. Безнең өйләр агастан эшләнгән, бер буынга итерлек өйләр. Шул Кавказда таштан эшләйләр. Бер буын эшләп бетмәскә мөмкин. Бер буын аның беренче катын эшләне, шунда яшәй, икенче улы икенче катын эшләне, һаман турайта ныгыта, өченче буын, өченче катын индидер өстәлмә көтмә эшләп куйды. Гомумән улар одайлы менән фәлсәфә менән яшәйдәр. Перспектива менән. Безнең бөтәһеле бер буынга, кызганычка каршы бер буынга итерлек өйдәр. Шуңа күрә менә мин күн менән шөгыльләнгәч, күннең төп үдәге Италия бит инде. Италияда шул ук нидер, оттаханалар, күн заводтары, фабрикалары, цехтары, улар бөтәһеле елдар буена, титтә елдар буена, йөдәр елдар буена атаһынан улар шул ук теге бренд хуҗаһы, бренд атаһы Гуиди, әйтәйек, бүген көндә иң кыйбатлы аяк киемдәрен эшләп атучы Гуиди, уның күн фабрикаһы картаһынан калган. Шул Америкалагы Харвин. Улар касанда үткән буаттың башында Украинадан барган нидер үзләренең эшен аскандар да, һәм бүген дөньядагы иң билдәле Америка Кушма Штатларының бренды. Шуңа күрә бар реально шулай. Һезнең максималь гомерегездә бер тин акса утырган вакыт. 2002 ел. 1992 еллар.
Хыл вакытта кайда инегиз, неме менен Беренчиндә мин ян соралайным, шул тиклем не яшел елан менән косаклашып бергә яшәгән сак, һәм 92 елда микән ул фестивальдән кайтып барабыз финан. Һәм шул вакытта мин итләйм һаман да Газиз Сафин дигән минең дуст, ул безнең бас гитарист кайтып барганда, икебезнең дә кәсәбәдә бер тиндә акча юк иде. Бер тиндә акча юк иде. Һәм ул вакытта не аңларга акларга ярамый, әмма аңларга мөмкин. 2002 елда мин яз көне май айында яшел елан менән гомумән үдемнең одайлы мөхәббәтте, дуслыкты өдеп авыр булса, угала авыр булды, миңа иңел булманы. Икәүләп ничә ел буе бергә үткән тормыш юлын айрылып, мин Өфөгә күчеп киттем. Чөнки беләйм, янсырын миңа бүтә нимәне үзгәртергә кирәк иде. Бүтә нимәне, бүтә даирәне, бүтә эштә урында бүтән үзгәртергә кирәк иде. Һәм шунда мин Өфөгә килгәч, 2 ай буе эштә алмый йөрдем. 2 ай буе эштә алмый йөрдем. Хәзер беләм, эштә алмый йөрү минең Аллаһ Тәгалә һынап өйрәткән. кайтып китте. Хәер, ул вакытта мин аны күпме каргаһам да, шул 2 ай эчендә ул мине һынап өйрәткән. Ана шул 2 айның адагында мөгаен Мөнир Кунафин димә тактә яшәйне, һәм уга инеп ниндидер темага һөйләшеп утырдык та, нинди темага? Әдәбият турында, инде шигърият турында һөйләшеп утырдык та, шуңа мин кайтырга чыктым. Кайтырга чыкканда кесәмдә 3 сум акча бар иде. Бер сум һәм 2 сумлык һәм миңа Сипайлова әйтеп китергә, шул 3 сум кирәк ул вакытта автобуска, һәм шул акчаны услап кесәмдән төшеп калмаган дип кайткан дип. Һәм булды, бүтәһле булды. Шигырьләргә килгәндә, һезгә шигырь язмайһың дип өндәшәләрме әлегә? Өндәшәләр. Мин үз гомеремдә мөгаен 3 тапкыр, 3 тулкын шигырь язганмындыр. Беренче тулкын мәктәптә укыганда, 4-5 класста укыганда, куян турында, урман турында, һәм ысын күңелдән ышанып ята идем инде. Һәм тәүге тапкыр кызларга игътибар итәм, танауга һиде башлаганым сак булды. Кызларга игътибар иткән вакытта, ул вакыттагы шигырь язган усырымдагы кызларның классташларымның образлары һаман да күз алдымда. Һәм икенче тулкын булды институтта укыганда. Өйдем генә йөреп алдым Ашкадар иҗади түңәрәгенә, Сәртамакта Ишбулды Гниятович итәкчене, һәм шул сырды итләйм. Ул вакытта ла мин мөгаен ниндидер патриотик шигырьләр язганмындыр. Һәм шул мөхәббәт турында, сәскәләр, каенга һиялеп уйланып торганымда мөгаен, һәм хәтта 2009 елда бер интервью акланган. 96 елга. Мен ел укытучысы конкурсына еңеп кайткандан соң интервью алгандар, шунда интервью акланган. Миңа журналист сорау бирә. Азамат шигырьләр язасыз, ничә язмайсыз дип. Мен шундай җавап биргәнмен. Мен үземнән Мустай Кәрим һәм Рәми Гарипов кыяла алмаячагымды аңлаганмын. Һәм шуңа күрә, әгәр алардан яхшырак яза алмыйм икән, ничек миңа язарга дип. Мөгаен шул җавап биргәнмендер. Һәм менә Өфөгә килгәндән соң әйтәм, дөньяны яңадан танып белү. Өфө минең өчен, менә Өфөгә килү еңелдер яшьләргә. Алар Өфөдә укыгандар. Иң беренче шарт Рәми Гарипов исемендәге гимназияны беткәндер, я булмаса башка гимназия, лицейда. Икенчедән, алар БГУның я филфагын, я тарих факультетын беткәндер. Мин аларның икесен дә бетмәдем. Мин Сәртамакта укыдым. Ничек Сәртамакка индегез? Якынрак. Һәм тренд шундай иде, безнең алда бит әле шунда баралар, күрше авылдан шунда баралар. Өфө минең өчен әле 2002 елда миңа 40 яшь тулганда Өфөгә куйганда, Өфө минең өчен шул тиклем зур ул теге бу җитмәслек кала һәмак. Теге Мустагаримның озынлык балачагында малайлар калага калашашырга барады ди, шундай һәмарак. Миндә дә серле һәм сихри калага булып күренә иде. Шуңа күрә
Онытты неме тұрғанда ойлап отырғанымды. Ладно, олай болса ақса тұрғанда елешек. Максимально мұсафир көп ма ақса келтірі айына? Мен білем тұшты чисто маркетплейстан ғана әшеді мен. Жоқ, маркетплейста мұсафирдің қыды анда, дочка қыды анда. Шоға көрі, анда ақса келтірі әтеп, мұнда қадаттығы етлейін ма, трансформатордағы маржа тұрағында өйлешкендерін черняк мұнан. Шоға көрі, мұнда маржа тұрағында бірінде өт бар ма? Ғұммен тулайым келім тұрағында өт бары мұғайын миллион. Урдаса миллион. Айына. Чистыми? Yok, бұл маржа түгіл, бұл келем. А чистыми менің бір қасанда келген жоқ. Менің миллион бұқала, миллион ярым бұқала. Менің шуында оқ, хаттаки бағытан ақсам бұға, шуны күтмейін сатығам неге? Ішке. Бүгін күнді менің әлі Қытайдан ярты миллионға кетмей фурнитура һәм комплектующийлар келеді. Әлі Волгоградтың заводы бүгін іштеп отыра мақсус рәвіште бізге бір барабан, анда 20 мыңға яқын квадратын көн Белоруссиядан. Шоға көрі, біз әлі мұсафир өзінің қызмет үшмекерлігінің 10%-ына етті деп анамайым. Бөті әлі ойлайды, ішқуар, мұна бір ай үштәні, 2 ай үштәні, 3 ай үштәні, ақса келе баштайына, ақсаны алып тикетті деп. Бөті әлі шылай олай? Бөті әлі шылай деп ойлайдар. Бұнда мен көпмі қалғанымды, Алла тағала біләлі, мен гіне біләм бетінді. Мене қадық, мене процесс оқшай. Ресейден көбірек алалар ма, шетелден? Қазір февраль операциянан хуң шетелдер бірге 2 адына ішінде тулығынса шетел менен хатылы тұқтаттығы. Каналдар ябылды. Біріншінен eBay, Etsy ябылды, екіншінен TikTok ябылды, үшіншінен Instagram. Біздің 4 канал. Біз TikTok'ta қуалайынық нейді, контент. Миллионда 300 мың подписчик бар ені, миллионда 300 мың подписчик. Просмотрдар 60 миллионға текін беткені болды. Кудалына кетер әңдір, блогер барақ. 60 миллион просмотр ол. Хәм ана шунан біз трафикті қуалайынық нейге, Etsy мен eBayға, eBay мен Etsyға, хәм шунан хатайынық. Хәм шул вақытта Instagram'da өдім нәршайыны. Həmən əbəd fevraldan bugün tulahınsa Rəsəyyə tübəb işləyibid. Ғұман мен fevralda təməki tatılı taşladım. Өзімнің 40 yıllık stajda təməki taşladım. Bir ögül aytmam. Бисәгәлә, балларғала, işlərə birindən düşməm, tartmanım da qoydum. 23 gün tartmanım. Həmən məxsus operasiya başlanğandan ойлап ерінімді артаба нешерге, немештерге. 2 yol var. Бірі ұттақананың ябырғалы. Анда бүті алатырған, келетірған ақсаларды ейхан, дебет кредитті меткендан, свай еткендан, мұғайын бір 2 миллион ерға болар ені. Мәтәм іштерді берем де, арты қалған 2 миллионға яшайын 1 ел. Мұғайын бір немек өй. Шоған тәмәкені алдым да, тарта баштаным. 1 тәмәке, 2 тәмәке, 3 тәмәке тарттым да, ойлап отырдым да. Ертеген ішке кеттім да, егіттер. Қадыр таған 2 кіші алабыз, ішке өттеп. Біз арттырабыз, етіштеуді арттырабыз, һәм иқтибай еткенді, мұнда біздің ұшында түп ұйдақ ұшында ені беттінде, мұнда қол менен тігілеті ғана берді. Һәм яңа оборудование алып, машинкалар алып, дегенде яңа бригада бүгін формалашып келе, яңа бригада, ол машинка менен тигатыргандай берді. Һәм не үшін машинка менен тигатырган? Бізге өз қимматын, себестоимость дейбіз, өз қимматын продукцияны түшірігі керек. Чөнки доступность өсін. Доступность һәм көбірек хатыр өсін. Әйтейік, шул eBay американдарға, Канадаға, Великобританияға $100, €100 аларға бір немәрәт түгел. Ал вақытта біздің үшін 7000 ақсайыны. Әлбәт бүгін ол вақытта 7000 хатқан. Ол ғана түгел, біз бұйыл бүтінлей Ресейге хатмақ бәт деген ойдайынық. Шет елдер менен иқтисади байланыштар министрлігі, министр внешне-экономических связей Маргарита Болачева, шәп не бар, қатын бар. Оның менен біз сөйләшіп, бұйыл қатта Японияға сырға тейішін. Японияға сырып, олар ярдам етіге тейіштеріне. Олар бізге eBay-ға ярдам етті, Etsy-ға ярдам етті, һәм қаттаки бұлттыр
бизнес премия вакытында Республика Башкортостанның бизнес премиясын тапшырганда біз экспортер года номинациясында еңбекші болдық. Көз алдына келтірейік, 10 номинант бітті Башқұртстандан, арасында Сода, Башнефть һәм башкалар җәмгыятьләрнең арасында біз беренчедән моны ошо кыскалыгына эшкуарлык вакытында әйтәйек 5 ел була. Одаклы 5 ел. Без ни дигән хана үтмәне ковидта үттек. Ковидтан инде аякка басып биткән, менә хәзер яңа чикләүләр, санкциялар һәм башкалар. Шуңа күрә ошоны да үттек. Мөгаен сынагырбыз һәм бирешмәсбез. Мусафир спонсирует Тархан көрәш клубын, егеттер ярышка сыкканда аларга акча бирә. Ни өчен һәргә ул? Монда акча бирә дигән бик зур хуй. Без алар белән беренчедән Динар белән мин күптән дусман. Хәтта ки улай гына түгел, Динар үзе тәкъдим итте бушлай. Шуңа күрә без уртак тел таптык. Ниндидер кимәлдә мин әйтте, мөмкин булган тиклем билет алып бирергәме, ниндидер ярдәм күрсәтергә тинем. Аның да тоже амбициялары зур инде менә бу ел. Быел зур инде, кызганычка каршы бөтәләр киләчәккә күтәрелә. Киләчәккә күтәрелә һәм Тархан да күтәрелер һәм Тархан белән бергә Мусафирда күтәрелер дип өметләнәм. Кемгә ярдәм итәргә кирәк? Стартапердаргамы? Яки аягына баскан, эшләп барган бизнесмен? Юк, стартапердарга бер касан да ярдәм итәргә кирәкми. Ни өчен? Чөнки мин үзем менә күпме күрәм, ишетәм стартапердарда. Улар әле эшкуарлыктан нимә икәнен белмәй. Менә хәзер менә бүгенге азаматталыгы, бүгенге азаматты һәм 18нче елгы азаматты. Мин бүген әйтәләр азамат 18нче елда азаматка акча бирәһеңме дияләр. Менә ярдәм итәһеңме ул стартапер. Мин бер һич тә уйламайса баш тартыйм. Бер интервью алып әйттегез, миңа башта акча бирһәгез, ул акчаны югалтырбыз. Мин югалтым да. Югалтым. Безнең беренче мин эштән киттем мартта, безнең беренче заказ майда килде 1 миллионлык. Оны һәм эшләп тапшырган 2 миллионлык заказ килде. Без алны әйтәм, без әле бүген андай заказлар юк. 2 миллионлык заказ. Һәм эшләп тапшыргайнык, яй буена эшләп эшләштән микән 2 миллион акча килеп төште. Мин хәзер күп меңнәр хораларда мин хәзер аңлатып бирә алмыйм, ул акча кайда булган. Максимальный күпме югалтты? Мин 700 мең югалттым. 700 мең югалттым. Шуның мин 700 мең югалтып егеттерге һөйләгәнем. Мансур Гөлфанов дигән минем шәп дус егет бар, нидән Самарау нәшриятының етәкче. Шулай әйтте. Агай тине азамат тине бер кашанда югалтым дип әйтмә. Һин аны һабак өчен түләнең. Уку өчен түләнең. Шуңа күрә без мин 700 мең түләнем беренче елда ук һабак өчен. Һаман да түләйм. Чөнки үткән анда гына 30 мең түләнем. Инде дә тәҗрибә өчен күн алып карайһың. Әйтәк, бигатиклем таныш түгел артикул, бигатиклем таныш булмаган поставщик алып карайһың. Күҙең гыдала интернеттан. Алып карайым тиң. Алдың күн бер нимәләр эшкинмәй. Нимә эшләп? Ята шунда. Шуңа күрә мин аны теге брак. Юк, уку өчен түләнем дип язып куйдым. Расходны индереп куйдым. Безгә дәүләт долженмы? Әлбәттә. Әлбәттә, безгә дип менә һиңә миңа мөгаен должен түгелдер. Әмма минең әшәемә о дәүләт бурыслы. Минең янсәремә дәүләт бурыслы. Кемдәрнең мөмкинлеге юк, кемдәрнең нәһи юк, мохтаҗлыгы бар, уларга бурыслы. Миңа бурыслы түгел. Без дәүләт менән минең мөнәсәбәтем тип дигән. Миндә бурысым юк, уларның да миңа бурысы юк. Һеҙҙең иң яраткан языусы? Иң яратып укыган, көн һайын өҫтәленән төшмәгән, әйтәйек, ел һайын ҡабаттан укыган Антуан де Сент-Экзюпери, «Маленький принц», бәләкәй шаһзат. Ул мин кемдер аны әкиәт дип ҡарай. Минең һаҡалым ағарып бөтһә лә, мин аны ел һайын булмаһа ла, юҡ, ай һайын булмаһа ла, йылына 1-2 тапҡыр асып уҡыйым. Һәм ул гына түгел, ул китапты мин китап магазины эргәнән үткән һайын дип алып сығам. Һәм уҡыйым да кемгә лә бүләк итәм. Һәм ул китаптар бүгенге көндә тиҫтәләп йөрөй нидәрҙә, кешеләр дә мин бүләк иткән. Әгәр дә шунан башлап китһәк, былай һанаһам күп Япония языусы Акутакава иҫ-киткес һәләтләне. Аның һүрәтләүендә ҡатындарҙы күргән һайын, аның һүрәтләүендә ҡатындарҙы күргән һайын, мин илайым, беҙҙең башҡорт ҡатындарын шулай дип һүрәтләй белеүсе юҡ дип. Менә адвокат дигән бер нәһи бар, аның новеллаһы.
Нұрден Сахикеева, новелла деп аталады. Адвокатқа келе бір қатын, һәм ул һорай, улына ярдәм итү өчен, улы бәләгә тараганда, һәм уга ярдәм итүдә һорап адвокатка килә. Һәм адвокат утыра карай. Ни тиклем таш бәгәрле катын ди. Балаһы шул тиклем каты бәләгә эләккән ди. Һәм был катын уга иң кадерле булган балаһына ярдәм һорап килгәндә лә, ул бер ерле кымшанмый ди. Таш кебек ултыра һөйләшә ди. Калай каты бәгәрле катын ди. Шул вакытта адвокаттың каләме төшеп китә лә, өйле өстәл астыннан караганда, ул өстәл астынан күреп кала теге катынның кулын, өстәл астында катынның кулы кулялыкты тоткан да, шулай итеп туктау йомарлап утыра. Чөнки мына аның нихе, милли хадат характеры, катынның ишет улы ни, хәсрәт, ул үзен үзе тыеп тота алмай, әмма өстәлнең өстендә аның теге айсбергтан күренеп торган нәмә өлешендә уның шул тиклем нихе, тыныч тотырга тырышуы кешегә алдында. Алта мына мен шунда үземне әсәемде, үземнең карсәемне күз алдына китердем. Ул безнең теге нигә катындарга шундай ни хас хадат. Шуңа күрә Достоевский әйтергән, кабат-кабат укый алам. Достоевский, Мустай Каримде, Рәми Гариповты, Рауль Бекбаевты, Реш Назаровты, Бабичты. Бабичтың Газа жылын мен он турганда ялгайым да енді. Бел хайын укыганда мен ягамагана күрәм. Бигрәк тә бүгенге көн дөньяви кимәлдә барган вакыйгаларга бәйле карап чыгыгыз Газа жылды. Кадак буласак. Әлеге вакытта Башкортстанда язучылар бармы? Бар. Язучылар бар. Азык кына исемен әйтергә, ханын әйтергә нитмәйм. Теге 230-240 кеше микән ул Язучылар союзында бүгенге көндә теркәлгән язучыларның ханы. Теге берәү әйтә бит. Азамат инде нонсенс ди. Укучылар кәмегән һәм язучылар арта дип. Шуңа күрә бар, язучылар бар. Укыйлармы уларда? Уларда укыйдармы, юкмы? Юк. Юк. Значит, юк язучылар. Түгелме? Һәм бит язучылар бармы дип һораган. Язучылар бар. Язучылар. Укучылар бармы? Укучылар бар. Шул нейде ошо буаттың башында төрк язучы Элчин Сафардинның китаптарын бедекләр фирапиры укынулар. Шуңа күрә бар. Әмма укучылар менән язучыларның бәйләнеше бармы, юкмы? Мына коллегалар еш кына укыганнар бит язучылар аралашкан вакытта. Мына укучылар кәми дип. Шунда әйткәнем булды, мен уеннысын итеп. Егетләр может бәлки гаип укучылар түгел, гаип язучылар. Чөнки бүген базар икътисады вакытында товар тулып ята. Һәм һин укучы үзенә кәрәкте хайлап ала. Мына бизнес талап ит, бер гуру әйтә. Бер кеше янышу ихтимал миллион кеше янышмайды. Әгәр дә һин шул тиклем һәйбәт, шул тиклем затлы товар уйлап чыгардың да, һәм иртәгә базарга чыгарга берәү дә алмай, һәм кайтып укыган, мен шул тиклем һәйбәт товар чыгардым, аны беркем дә алмай, беркем дә акчаны түләмәй, олар мине аңламай, олар харык, олар әгәр дә базарда миллион кеше бар икән, алар миллион кеше һинең товарыңды алмай икән, демәк миллион кеше янышу ихтимал түгел, һинең янышуың ихтимал. Мына шундай рәвештә әйткәндә, бәлки сынапта бардыр, яхшымы юкмы, Айгиз Баймөхәммәт укыйдар. Шуның турында әйтәм дигәндә, мин укыйдар бит ул. 11-нче сыйныфта укыганда бер китапты ла укымайм башкорт теленнән. Класста шулай иде. Но именно Айгиз Баймөхәммәтовтың теге калдырма мине әсәр дигән китабын повестен укырга дигәндә бөтә класс укыны. Вот Илай. Уровень. Илай. Шуңа күрә укыйдар. Кемдер Айгизгә карап танавын сыра, кемдер елмая, кемдер кулсаба, эш монда түгел, эш монда һинең Айгизгә булган мөнәсәбәтеңдә нидә түгел. Менә элементар рәвештә Элвин Грей, Радик Юльяхшин, кемдер уны танкитләй, кемдер хукрана, кемдер әйтә. Әмма Радик Юльяхшин аркасында күпме кеше башкортча йөртмәй башлады. Айгиз аркасында күпме кеше башкортча укый башлады. Казанда бер нидә булганда, форумда булганда, нигә әйттеләр, бер
Қара фамилияны ұмыттым қазір енді. Танкистше Москвадан келген. Мына ол уақытта теге модный Маринина, кімдердір Донцова, кімдер орыс тілі әдебиетінде болған ол уақытта теге модный трендовый есімдер. Олар дәрдемеге тині. Олар дәрдемеге тині, орда оқығанда тині. Исмам шуларды оқыған арқала халық оқырған ұнтмайды. Халық оқырған ұнтмайды. Чөнки бүгін халықты Достоевскийді оқып отыр, Камердің Илиадан оқып отыр екен деп көз алдына келтіре оқиын, шоға көре оқығандар. Бәлкі сақтан оқытусы болуырға қияланайын екен? Жоқ. Жоқ ма? Жоқ. Мен оқытушы боларға ғұмырда да қияланмадым. Оқытушы боларға мен 10 класты тамамлағанда мен тракторда эшләп йөргәнем. Тракторда эшләп йөргәнем, әсәй Миланы. Улым тине бөтә классташтарым, мәктәптә яхшы укыдым мин. Яхшы укыдым, бөтә классташтарым институтка укырга ингәндә, инәләр инде тракторда. Мен көзгә бара армияга, армияга кысыларына дим. Şu şeyini tanıp gittim inşaatқа bayağı startlamak, ne için startlamak diye buldu bitinde. O vakitte bütün klaslaşlarım startlamakka var dokumentler bergenler. Hem anda benim kursu apay okuyun, tanıştılar. Bardım. Şu an dige abituriyenttan taqtağı bola biter мәгълүматтар. Şuna qarap turam. Mında qayda okurga inerge. Da fizika, matematika, naçfak. O vakitte 3 fakultet var startlamakta. Naçfak şunda işitke edip koydum. Fizika bilen filologiya fakulteti hem şunda ödüm harap verdim. Azamat hennemi yarata, men okurga yaratam, kitap okurga. Demek filolog. Hem Kıdaydan Kıdayatı men okura inip gittim, hem okutusu. Гилман Эшкин вафат болған несек білдегет, немешлейнеге бұл вақытта? Білмейм, Буранины, Қотосқыш Буранины, кімдір хабар еткенді, анық қына ектілемейм. Мен Ялыслар Союзында эшлейнем. Равил Тахватовичқа айттым, Равил Тахватович меңе Буран бағалай болғасы керек, Гилман вафат болған деп. Ол вақытта нефтшілер мәдениет йортында қызыты өлінәлу, Құрылтайдың ұлтырышы бар айыны. Мен ол вақытта Құрылтайдың Равил Тахватовичті Бекбаевта мен де Құрылтай идарасының ағзалары айынық. Hem şunda отырғанда мен тұрдым да айттым, егеттер ғафу етігіз. Буран, Қотосқыш Буран ені. Буран меңе неге сығырға керек, юлға сығырға керек, досым вафат болған деп. Hem Равил Тахватович рахмат, ауыр топыра еңгел болған. Ол Союздың машинахан беріп, мене отыртып, ұлатып қалды. Иланым өткен ерінде, аның аварияға ұшыраған ерінде өткен. Түйім бәт ауылар. Енді прицеп менен бішен отырайын хаманда. Иланым беректі анын еткенде ауырта деп, таңда итіне кегенде, саат 6-да оның хонға көйді болған ауырта деп, біргіне көйді. Шуға көрі шул Буран ені итлемейм, барып еткенділі. Инде де теге ол вақытта қалайны көптен десмейнім. Инде де ана шул Буран, туман арағында ерген амықмын. Қадыр да қабаттан үйретсе, мен ете алмайым. Ең яқын досты жоғалты ол несі қалды? Қадыр енді бірден бірі. Қадыр асына айтам. Егіттер асыланмаға дейді, менің қадыр досым жоқ. Досым жоқ. Менің бар хидметтәштерім, менің бар фикірдәштерім, ядушылар, қаламдәштерім бар. Бітәлі бар. Ғилмандан менің хрестоматийный классик досым жоқ. Білмеймін, Ғилман мені кім деп қанағандыр. Қадыр мен асыққына айта алмайым, ғырапта алмайым. Әмі ол дершарының бір яғынан, екінші яғына келіп етерін, әгерді мен тәм Ғилман менге бердім әрек дейім. Ол шындай кешен, Хуңғырстанын сесіп береді бетер, Хуңғырстанын сесіп береді. Әм ол Қадыр енді қызғанышқа қаршы мәңгі аңылана алмай осақ шағыр, бүйік шағыр. Әйтіліп өтмеген? Жоқ, ол өз заманынан бір 7 ел мекені, 2 ел мекені алдаты оған шағыр. Алдаты оған шағыр. Ол ғыммен оппозициялар болды. Оппозициялар дүйім іштимағи фікірге ғана түгіл, эстетик фікірге. Башқұрт әдебиетінде қалыплашқан эстетик мұхитке оппозициялар болды. Ол бөрік вақытта. Сөнтке ол шықылдап тұрған шығырдағы ядмаға мәңгі бекілі ешеккіне шығырламады. Мұна бір елдан тұрған шығыр. Не үшін оға поэма хамақ етіп, әтесеге хамақ етіп оларға бір фікірді айтыр үшін.
баш юып кына талармай мейге хенген бысырақ. Саясат. Мейге хенген бысырақ. Саясат деген шығар. Шуға көрі мына оның неге тіге селеусендар турағында балконда көрдік деп асфальтта тишіп шыққан тіге көзге суверенитет деген шығыры. Шығырдан мұғайын мектепте оқытмақтар, вуздарда оқытмақтар. Оның бәлки ол шынымен де қиметтір. Бәлки шылай. Рами Ғариповтың өлеуінде кем ғайыплы деп ойлайсыз? Немәте мына орыс тілінде шындай термин бар, стечение обстоятельств деп. Бүтәһенең бір орында бір негат келіп тұтылуындалар мұғайын. Мына теге мен аңлайым хин кинеяңды заман ғайыплы, хөкүмәт ғайыплы, дәүләт, КГБ һәм башкалар обком дип һорагат ләһеңдер. Бәлки икенче яктан ниндәй үлем менән киткән ул дип юл менән киткән дип һорагат ләһеңдер. Беләгезме? Аллаһ Тәгалә кешегә язмыш бирә. Менә һин намадаһыңмы? Намадаһың. Аллаһ Тәгаләнең барлыгына, берлегенә ышанаһың. Аллаһ Тәгаләнең тәкъдиренә ышанаһың. Язмышка Аллаһ Тәгалә бәйликәндә ышана. Әмма Аллаһ Тәгаләнең эше юк дип уйлайһығыҙмы? Ул әйтәйек миллиард кешегә ошайып һәр береһенең язмышын һыҙып утырыр. Ул Аллаһ Тәгалә һәр береһенә язмышын һыҙып утырыр урынына һәр береһенә характер бирә. Тыуғанда уҡ. Һәм ана шуның характерына уның язмышы яҙылған була. Һәм Рами Ғариповтың да язмышы уның характерында яҙылған була. Әгәр дә ул теге башҡалар ыңғайына сәғәт 9-дан 5-ка тиклем офисҡа эшкә йөрөһә, әгәр дә ул шиғриәт шауҡы менән нигә китһә, бәлки ул аҙараҡ та йәшәр ине. Бәлки ҡыҫҡараҡ та йәшәр ине, кем белә, бәлки. Үҙе менән көрәшеп, бәлки. Шуға күрә бында бүгінгі көндә ул йәшәһә, мына әйҙә фаразлап ҡарайыҡ, улайһа һинең фекереңсә, фаразлап ҡарайыҡ, Рами Ғарипович вафат булмаған, бүгенге көнгә килеп еткән. Бүгенге көндә уны йолҡҡоларҙар ине. Ни өсөн? Социаль сеть, үҙебеҙҙекеләр, социаль сеттәрҙә, комментарийҙарҙа йолҡҡоларҙар ине. Беҙҙә бит теге ни һымаҡ, теге хәҙерге күптәр пирания һымаҡ, теге ҡорбан эҙләп кенә йөрөйҙәр, кемде соҡоп, кемде эләктереп тартырға икән дип. Шуға күрә аның теге Евтушенконың һүҙе бар бит, шағирҙың үлеме, уның ижадының дауамы дип. Шуға күрә уның шул ваҡытта үлеп китеүе, бәлки уның бөтә бөйөклөгөнөң юлы булғандыр. Сөнки түбәнлеккә, мыҫҡылға теге ҡалмайынса, нейҙә әйтәләр бит, Белинский яңылышмаһам әйткән бит, мына Ромео и Джульеттаны вафаты тураһында әйткән бит. Күҙ алдына китерергә дә әле Ромео менән Джульетта үлмәгәндәр икән дип. Һәм улар ҡартайып, ниндәйҙер замокта камин алдында ултыралар икән, әбей менән бабай буғырлашып. Бөтә романтика юҡҡа сыға бит инде. Шуға күрә уның вафатында уның ижадының дауамы. Ә ул ниндәй кем сәбәпсе? Мында бөтәһенең дә мөғайын яҡындарының, бәлки яҡын булмағандарының, шул обкомдың аңламауындалыр, бәлки ауыры булыр, бәлки характерлар, анда бит бөтәһе лә Рами ағай жесткий оппозиционер булған микән? Юҡтыр ул. Оппозиция, һәр бер шағир оппозицияла. Һәр бер шағир оппозицияла. Мына ҡарапсылар өсөн нитәйек, һүҙҙең мәғәнәһен аңлатып китәйек. Оппозиция, ул берендә дә һүгенеү һүҙе түгел, берендә дә әрләү һүҙе түгел. Оппозиция тәржемә ителә бүтән позиция тип, башҡа төрлө позиция тип. Ул мотлаҡ теге власҡа ҡаршы, яумы кемгә ҡаршы. Оппозиция ул шул Маяковский үҙенең манифестында пощечина общественного мнения әйткән бит инде оппозиция. Һәр бер шағир. Әгәр дә ул шағир оппозиционер түгел икән, уның шағирлыгы таш күрсәйем. Ул шиғыр тыуа килешмәгәндән, я булмаһа яралы мөхәббәттән, я булмаһа аңланмағанлыҡтан, я булмаһа аслыҡтан, я булмаһа ниндәйҙер кем менән дә дәүләт системаһы менән, сәйәсәт менән килешмәүҙән. Шуға күрә ул һәр бере оппозиция. Рами Ғарипов оппозициялы. Муста Кәрим оппозициямы? Әлбиттә. Әлбиттә. Һин аны уҡығаның бармы әҫәрҙән? Юҡ.
Айгөл илинде аның шулдиклен бер не бар, хуйд бар, Ярылқапов. Хәзер исемнән алып кеменде. Теге Ягафар менән ниткәндә гафу үтенергә килә 37 елдагы ни өчен. Шунда әйтә нити быга хөкем иткән була, тройкалар хөкем иткән. Башкалар мин гафу үтенергә килдем ди. Башкалар һәрбер үдесен уйлаган ди. Ана шу башкалар аркагында менә бөтә ни кишелеклек юкка чыга дип. Бу беренчедән. Икенчедән, әгәр дә кемдер уның ниндидер позиция булган бәхәс эшләргә теләй икән минем менән, ташлама утты промечей һәм диктаторга ат бирегез. Бүген алып укып карагыз. Һәм сагыштырып карагыз. Һәм сагыштырып карагыз. Аңлашылды. Һуңгы тапкыр авылда кайсан булдыгыз? Һуңгы тапкыр октябрь адагында кайтып, юк, октябрь адагында булдымы? Әсәй курбан салган шуны кайтып курбан ашап килдик. Сазалы авылы Янсура районы һеҙҙең иҫтәлектә, һеҙҙең күңелегеҙҙә нимә менән ҡалды? Баласаҡ менән. Мин тыуған ауылымһыҙ йәшәй алмайым, дип, мин 50 йәшкә тиклем Салалыға кайтам, Өфөгә барам дип һөйләнем. Салалыға кайта, хәҙер мин Өфөгә кайтам дип һөйләйем. Хәҙер мин балалар мында Өфөгә йөрөккәнмен, береккәнмен. Һәр хәлдә мин Өфөгә, һәр вакыт Өфөгә һәм Өфө халҡына оппозициялаймын. Мин Өфөлләрҙе яратмайым, аны бөтәһе дә белә. Шул ваҡытта мин хәҙер һуңғы бер 5-6 йыл мин тыуған ауылым минең өсөн бары тик баласаҡ менән, әсәй менән, туғандар менән бәйле. Элекке һәр бер тау, һәр бер үҙәк, һәр бер йылға ҡыҙғанысҡа ҡаршы нитмәй. Башҡортостандың иң матур районы? Иң матур районы минең өсөн Белорет. Белорет? Янсура түгелме? Юҡ, Белорет, сөнки мин ул тауҙарҙы күп менә тырышһам да йөрөп сыға алманым. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы Белорет. Минең теге урыс телендә бар бит, место силы. Мына мин Иремәлгә 2 тапҡыр бардым. Күптәр Иремәлдә илаһилаштыра. Мине эләктермәне. Минең эләктермәне Иремәл. Шүлгән ташты илаһилаштыралар. Эләктермәне. 3 тапҡыр, 4 тапҡыр булдым. Торатауда 3 тапҡыр булдым. Төрлө тәбиғаттың мезгилендә һәм көндө дә төндә лә 2-3 тапҡыр булдым. Һәйбәт изге Торатау? Мине эләктермәне. Ә мына Белореттың ҡаһирына гына төйәк баҫһан да мына мин место силы. Һәм бер янда бер ни бар, заповедник, башҡорт заповедниги, Һарғаяла. Мана шунда етеп боролоу менән мин тоям үҙемде. Ни өсөн кеше тәмәке тарта? Ахмаҡ булғанға, минең кеүек. Әлеге ваҡытта йәштәр аҡыллыраҡмы һеҙҙең ваҡыт? Аҡыллыраҡ. Йәштәр аҡыллыраҡ. Беренсенән, аҡыллыраҡ тип, мында нисек? Бәлки улар китапты миңә ҡарағанда бер 10 тапҡыр әҙерәк уҡығандыр. Бәлки улар мин күргәнде бер 10 тапҡыр әҙерәк күргәнде. Эш бында теге ниҙә түгел. Миңә ғүмән беләһеңме нимә? Мин 24 йәштә, 25 йәштә үҙемә үҙ бирҙем. Ҡартайғас бер ҡасан да йәштәрҙе тәнҡитләмәйем дип. Иҫләйем шул мәлде иҫләйем. Һәм ул бит Аристотель заманынан килә, менән 4000 йыл элек, нисә йыл элек йәштәр хәҙер беҙгә оҡшамаған дип. Әйҙә тәнҡитлә. Аҡыллыраҡ ниндәй планда? Улар иреклерәк. Фекер йөрөтөүҙә, географияла. Мына һуңғы ваҡиғаларға бәйле сит илгә таралған беҙҙең милләттәштәр күп булыуы мине аптыратты. Уйламаҫ инегеҙ? Юҡ, уйламаҫ инем. Улар иреклерәк. Улар бәйһеҙерәк. Шул ваҡытта улар бына элементар рәүештә минең кейәү миңә һеҙ тип өндәшә. Хөрмәттә. Минең заманда, мин ҡайнама ла, ул һин тип, һәм бөтәһе лә шулай дип өндәшәләр ине.
Ошоға көрө олар ихтирамлы. Һәм иң мөһиме, олар біздің замандағы неден азат яһалма ихтирамдан, яһалма хөрмәттән. Бездә үстерделәр, өлкәннәрдә ихтирам ит, өлкәннәрдә хөрмәт ит, өлкәннәрдә ихтирам ит, өлкәннәрдә хөрмәт. Һәм без ана шуны үзебезнең нигә әйләндердек? Законга, куркуга һәм буйсынуга. Алар ана шу яһалмалыктан алар азат. Әгәр дә уларга кеше по кайфу икән, олар уның менән аралашалар. Һәм улар безнең һәм ике яклы стандарттан азат. Мана безнең буын һәм әллә бер көндә кияү һөйләшкән өлкәннәрнең аралашында ул балалар уена һәм яһалмалык хас. Бер нимәне һөйләп, икенче нимәне эшләп йөрү. Оса двойной стандарт диләр, ике яклы стандарт. Менә яшьтән миңа нимә охша? Уларның шул тиклем аларның теге хиде тою органдары әйбәт эшләй. Шуңа күрә алар миңа охшай. Башкорт халкы бүген нинди хәлдә, алда нинди оның гомере булыр икән? Беренчедән, мин Алла Тәгалә менән тура бәйләнешем юк. Фаразлап утырырга теге күрәдәлек кылма һәм күрәдәсегә барма диләр әле. Беренчедән, икенчедән, башкорт халкының кылганышмы түгелме, башкорт халкы бүген дүйім глобаль ясылыкта бәйле икътисади яктан, сәяси яктан, глобаль процесстардан азат түгел. Һәм шуңа күрә монда теге урысча һүзләр как фишка лежит дип. Ана шу глобаль процесстар каякка табан барыр. Каяктан табан барыр. Әмма минең якын нем бар, коллегам. Искиткеч талантлы, искиткеч зиһенле егет. Закир Зинатович. Бар инде ул һаман да бар. Мен төрле ул Санкт-Петербург, Ленинград өлкәһенә күчеп киттеләр. Улай әйтәйин, Азамат Рамилевич, 12-нче буат, 19-нче буат держава империялар или вакыты 20-нче буат ул дәүләттәр или вакыты Әмәна ошо килә 21-нче буат ул милләттәр мәле буласак дип әйткәйне. Фаразлык кылгайны. Менә мен анда аның башка шәй ничек инде милләт үлеп беткән бит инде дип. Хәзер ул милләт тойгылардан күтәрелүе, милләт тойгылар. Ул башкаттан түгел, гомумән дүйем глобаль процесс. Дүйем глобаль процесс. Шулай менә Мәргән уксының хәрәкәтенең күтәрелүе, ул бит теге укян бездә генә булган, бездә генә күрсәтелгән түгел бит ул. Ул гомумән глобаль. Словактар, поляктар, венгрлар, Малайзия, бөтәһеле, Корея. Шуңа күрә ышанырга кала. Мин бүген башкорт бөтә дип сәсемде йолкып, башыма көл һибеп утырырга уем юк. Ни өчен? Яш буын, мин шул тиклем рухлы, шул тиклем көчле, һәдең буын, минең балаларның буыны. Олар шул тиклем. Әлбәттә, олар теге туктагы шигырь язып, туктагы сәхнәгә менеп кычкырып йөрмәйләр. Теге башкорт бөтә дип кычкырган һайын, башкорт көчәя дип уйлаһалар, төп янышалар. Икенчедән, мен бер трибунада сөйләшкәндә әйткәнем, башкорт бөтә дип кычкыралар. Кемнең эргәһендә, кем кычкыра, шуның эргәһендә баралар, бәлки уның эргәһендә бөтәдер. Минең инде балаларым һөйләшә, әлхәмдүлилләһ. Шуңа күрә мин әле андай ни күрмәйм, хәүф күрмәйм, башкорт бөтә дип. Сифаттар кирәк милләттең. Нигә китеп бара? Яшьтәр йыйнына, моннан бер 10 ел самайлык Силәбе өлкәһенә яшьтәр йыйнына китеп бара. Мен Куста шылтырата юлда Нәҗип абзый кадәр китеп бара. Мен яшьтәр йыйнына шунда Силәбе. Анда нишләйгә дип форум була. Мен анда нимә торган дип телдә хаклау торганда абзый ул теге ни авылда яшәгән тора күлле. Абзый әйтте, ничек ул телдә һаман кемнән хаклайгы ул? Ничек хаклайгы? Ул күп мул җамагы. Хәзер форумда яңа кимәлгә үтәргә. Һәрбер башкорт инглиз телен белһен дип форум үткәргә. Менә шунда теге сифатты күтәрергә кирәк, сифатты. Гомумән ни дигән түгел, анда күтәрелһен. Денис Үмәтбаев нидән Албаниянан кайтканда, мен Башкортстанга эшләштән йөгереп килгән.
туп тура миңе ал менен айтканда Азамат агай мен билем башкортто нече куткарага дейт. Но ушул деген нецензурный дейт, мынаны эфирде пайдалана алмайм. Билин эфирде можно. Жок. Нейти мөхәббәт менен шөгыльләнергә кирәк. Ни өчен ханы күп булды. Албандарда хана һәм арткан мактый. Безнең дә милләттең ханы әйтәйек 1,5 миллион, 2 миллион түгел, 7 миллион, 8 миллион була икән. Безнең бөтенләй итәкләшәләр. Шуңа хан да арта иш һәм сифатта. Сифат арты турагында күтәргәндә безнең бүген мына бөтә мәдәният, сәнгать, әдәбият олар бит авылга юнәлтелгән. Авылга, авыл турагында. Кайтайым авылыма хагындым, шишмәмдә, тавымда хагындым. Быйсыны тукандар Ердә һөреп йөргән тракторга хакланып карап тордым, бала чагымда уйлап һәм башкалар китә. Авылда халык кәмәгәннән кин. Әгәр дә без касан калага ориентированный мәдәният, театр, филармония, телевидение, әдәбият, шул журналдар калага ориентированный неге урбанистик милләткә мөрәҗәгать итә башлаячактар. Ана шунда аларның кимәлләре артасак һәм калада яшәгән неләрендә хана артасак, сифат артасак. Урбанистик әйтәйек мына бер генә мисал китерәм, инсан, эмси инсан учалы егете. Ул бит бүген үзенең заманнан алдарак бара. Алдарак бара. Мына шундай дигән яңа мәдәният, яңа сәнгать, яңа әдәбият тудырырга һәм яшьтәр килергә тиеш тулкын булып Маяковский дигән һәм Бабич дигән һәм Бабич 20 яшьтә тулмаган сагында Оренбургда манифест кабул иттеләр. Без хөрһегән күңелләрдә актарып яңа әдәбият тудырырга кирәк. Нашап килергә тиештә. Без дә һаман өлкәннәр алдында ярым хакланы, куркып, хәвеф, нимә дип әйтерҙәр, мине нимә дип куйырдар. Яшьтәр кыйбрак булыр ди. Кыйбрак булырга тиеш. Рух ул нимә һәдең өчен? Рухты мин аны тәрҗемә итеп тагыраным, аңлатып тагыраным. Ядганымда булды, теге бер хүдә шәптән хәзер бускан укта бөркет саңкылда була дип. Рух минең өчен кешенең калбендә, һәр бер башкорттың калбендә яткан хис тойгы, теге хикрәп аткан менергә мәҗбүр итүче. Концерт бара, менә бер 10 елдар күбрәктер, 15 бәлки елдар. Исләмәйм. Теге конгресс холда районда килеп концерт куя башланды. Һәм шунда Баймактаның иң беренче бикән, икенче бикән Баймактаның концерты булды. Һәм шунда мин онда бармаган, телевизордан карап утырам. Бер заман теге Аралбаев менән, Аралбаевтар менән Рәмов мәле гафу итегез, Ракаев. Оныттым. Буранбай егеттәре. Өчәү чыгып Буранбай диерле башланды. Мана ошонан ток ошай үтте. Бишә кухняда йөрәйне. Бишә әйтәм сыгалы, сык, сык, утырмайтам, утыр. Хәй утыр, тыңлайым, күздән субырлап яш ага, субырлап яш ага. Мына шулнай мөгәен рухтыр. Мөгәен бер халыкта ла юктыр, Урал хамак көй. Ул көйдә курай уйнаганда бөтәһелә үзеннән-үзе аяк үрә баса. Миңа yanlış һәм әйтегез тагын бер. Рәсми гимндан башка. Бөтә халыкты, бөтә залда үзеннән-үзе бер хүдә әйтмәенчә, илай әйтмәсә, аякка бастырырлык бер ердә әйтегез Уралдан башка. Мөгәен шулдыр рух. Асын бисән инде буларга тиеш. Ой, беләм, әйтә алмыйм. Без бишә менән хәзер 30 елга якын яшәйбез һәм 30 ел буена бер караган иң алама бишә миндә һәм. Бер караган дөньяда иң һәйбәт бишә миндә һәм. Һәм уның да фикере мин турында шулай. Бер караган иң алама Иранда һәм, бер караган иң һәйбәт Иранда һәм. Шуңа күрә теге Толстой гафәт хутана бит инде. Һәр бер гаилә үзенчә бәхетле, һәр бер гаилә бер иш бәхетле, һәр бер гаилә үзенчә бәхетле. Анна Каринова. Шуңа күрә буны асык кына әйтеп булмый. Ничек таныштыгыз кызларга? Ой, мин ана уга тиклем язмышында һөйләп башлам. Унан һуң язмышында мин һинең эфир вакытың китмәйсең. Язмыш.
Бай, хәлле, бюджеттің емесегенен алынған миллиардтары болған башқұрт өзінің рухын қалдырамы өзінде? Қалдыра. Біләһең мен неме деп айтайын. Біздің халықта бір сөз бар. Туғаның бай болған, бермәлі харамас дейді. Біріншіден. Екіншіден, біз шул тиклем башқұрттар тар дайралай яшәйбез. Өфөлә яшәһәк без 2 миллион бу хакта, без күп меңнән бу хакта, ничек бу хакта без бер авылда яшәгәнбез. Бер-беребезне күреп, тикшереп, ана шу байып киткән теге минем бер инәй бар авылда мәрхүм. Мин җәһәннәм шу Нәҗип әйтә минем куста. Нәҗип һин хитрожопый булгас, байның да киттең дип. Шуннан теге шуннан булгандар. Мына һиңа нинди сәскә охшай? Миңа сәскәләр. Ну, Лилия. Лилия. Мына һиңа Лилия охшай. Әгәр дә һинең фикереңсә, Алла Тәгалә бүтән сәскәләр Лилия дип ятыр бит, шулай бит. Бут әрим дә булмасын, шайтан да ягылау булмасын, дигәнәк тә булмасын, бер имәлә булмасын. Әгәр дә башканың фикеренә тыңна, бүтән Рауза сәскә булыр иде. Безнең бит шуны biz şunu kabul etmeyiz. Ne için biz seskelerde türlü edip kabul etmeyiz. Halklarda, milletteşlerimiz de türlü edip kabul etmeyiz. Ne için? O düşüreyken kimdir? Kişiye efirine bir kelime var. Düşüreyken kimdir film arami garip tutan. Düşürken neydi? Onun güdünün auditoriya var. Hinin karışımla, o auditoriyanın karışı etmeyken yaşayan ayrım planetalar. Agar da kimdir aygız yadayken neydi kaldırmaya şeydi. Hem onun okusları var iken, onu köp illerge tercüme ederken, yaşayanlar güderinin dairehinde olar. Agar da ol mening dairemen tura gelmeyken, men bir tane nasar edebiyatı ayta almayım. Men barda ayta alam, ol mening daire tügü. Men özümden dairemde yaşayayım. Biz ana şu dairelep fikir yürütüge etmegen, biz kunmegen, biz Elvin Grey. Ayda kimdir şunu birer nime dep tige birer kıyışısı kömeklep giteler tige. Tapara indi ister hama kömeklep artdan sağıp tige multfilmde hama tapara giteler kömeklep yuguralar. Konsertga bilet berem te bütehler şunu artdan. Şuna göre anın daire var. Yürüyen daire. Men anın bilen dost dep etmeyin. Bilen men көрüşәбез. Men olda bileler mi men anın muzikаны тыңламаганды. Ama bu aralaşır kamaşıqlar mı? Ne için başkurt aşayım? Başkalara şey etmeyin. Şaday, bu cevap etti. Rahimov vaqtında көп кешеләр күтәрелеп калды бит. Акса алдылар башкорттар да күтәрделәр. Шул кешеләр кайда ул? Нисен бер ярдәм булса, сезгә килергә кешеләр мәгълүм. Улар юк, башкалар юк. Bilmeyim, men anda kişiler de bilmeyim, aksalgan kişilerde. Bardır. Neydi, Rus profil malinde ne var bir tane. Bilişmeler saytı. Kimden de kupma oha var, kimden kupma ipe, kimden kupma biznesi var, kupma kelime var. Şuna oturup tekşirge gerektir anda. Kimden kayda var. Buldu. Rahimov zamanı buldu. Yaxşımı, nasarımı, kimgadir oxşayımı, oxşamayımı ütdi. Hamidov zamanı buldu. Yaxşımı, nasarımı ütdi. Habirov zamanı ütesek, yaxşımı, nasarımı ütesek. Her kim qaydandır sıkınmayınsa gana, her kim üdünün nehen buldu. Men hazır bugün oturup her birine cevap taptırıp otursam men qayda baram? Kim mening üçün işley? Menda atqa başam kim hala dip. Башқұрт халқы татардардан неме менен айырыла? Өндәрі менен. Менталитет бойынша. Өндәрі менен. Якындан аралашып танышсаң, былай артык айырма юктыр мыгайын. Менталитет та бардыр. Олар бит не? Мен Қазақстан, Қырғызстан еріп қайтқанда, мен айтым, біз көрдік оқшашлықты. Башқұрттар менен қырғыздар оқшаш. Қазақтар менен татардар оқшаш. Олар елдам, әудем, предприимчивый,
более пунктуаль. Кыргыздарга неттик да ошо билдирдик да бардык күтөбү деп 20 минуттан келип этем ундай неше. Мен бит 20 минут гана хунаным. 20 минут гана хуна. Ол гайып түгүл анда. Ошого көрө бардыр гумман менин принцип мага текшерип отурмак калар. Мен башкаларда менин ишим жок. Мен милләтимдин мүмкин тиклем мына бир шырпы яган бит, бир шырпы яган. Онун яктылыгы нече квадратный сантиметрга ите экен. Белекеш кенә бер даираны якларда. Әгәр шу миллион шырпы булса, миллион кеше якка. Әгәр дә 2 миллион кеше якка. Һәр кем үзенең тирәһен яктыртын. Мин кайда кемнең шырпы шәбрәк яна, кемдеке һунган, кемдеке һынган дип тикшереп утырһам. Ул шырпыны токандырып йөрәсек. Нимә? Һәр кемдә үзенең сәбәпләре бар. Һәр кемдә үзенең сәбәп. Кемдер элементар рәвештә ишеген ташлавын максат итеп куйган. Кемдер iPhone, һуңгы модель iPhone алам дип максат мотивация куйган. Кемнән башларга инде, кемнән? Бунда һәр берсен җавап бирмәй кемгә. Кемдер охшай икән сип яту. Кайта. Ничә ел буе исмәгә? 20 ел. 20, алхамдулилlah. Асын ир нинди булырга тиеш? Белмәйм. Мин әгәр дә белһәм, мин шул булырга тырышам. Башкортларга многоженство кайтарырга кирәкме? Мотлак түгел. Мен белүемчә, ондай да безнең арада булай да бар. Булай да бар. Кыямәт көненә ышанаһығыҙмы? Ышанам түгел, мен якынлашканын тоям. Теге ахыр заман дип кыямәт көне менән ахыр заманды еш кына теге бутайлар бит инде. Ахыр заман мына 100 ел бара микән, 50 ел бара микән, ахыр заман бара. Һеҙ кеше Аллаһыҙ йәшәй аламы? Кеше Аллаһыҙ яшәр ине, яшәй алмай бит. Совет осорында кешеләргә бөтә нәмә ете инеме? Бәлки менән ярак кына һөйләшеп килдек. Индекс не бар бит? Бәхет индексы. Индекс счастья дип атала. Милләттәр буйлап үлсәп кайдар. Иң кызыгы мына әйтеп кара. Индияда индекс счастья күпкә югарырак. Иң факир илдә. Чөнки онда кешеләр безнең һәмәк теге нәфсе артынан кумайлар. Менин өйүмдүн башы профнастил менен ябылган булырга тиеш. Күрше капкан профнастилдан эшләп куйды, мен дә йөгереп барып эшләйм әле дип. Күрше ниндәдер не алып кайтты. RAV4, мен дә демәк алырга тиешмен. iPhone кемдер iPhone күреп калды, һуңгы модель. Олар нәфсе артынан кумайлар, олар бар тик эшләйдер. Башкорт халкының иң аяныс вакыйгаһы. 21 ел аслыктыр, мыгайын. 21 ел аслыктыр ең аяныс вакыйга. Киләчәккә одын аваздар шалган репрессия вакыты. Тотыш зыялылар юкка чыгарылган һәм бүтәһендә кабаттан башлау кирәк булган, бүтәһендә нулдан. Әгәр дә 37 елдагы зыялылар кырылмаган булса, Башкорт халкы икенче булыр инде. Әлеге вакытта сифаты буенча икенче төрле булыр инде. Һәм безнең мәдәният, сәнгать, мәгариф икенче булыр инде. Һәм өченче вакыйга мөгаен теге хыянтут һәм шул һамак вакыйгалардыр мөгаен. Аларга берәүгә берәү икәү генә булмаган бит. Башкорт халкы әле сәясәт менән яшәйме? Һидәгезме шуны? Хаттаки үтәлә сәясиләштерелеп киткән микән дип уйлыйм. Сәясәттән инде менән яшәргә була. Теге сәясәт менән шөгыльләнмәгән. Әйтәм, ничек шөгыльләнмәгән сәясәт менән? Безнең гомер. Юк, алай гына түгел. Әгәр дә бүген хатының менән куша якларга яттың икән, һәм тугыдан һин балаңны туарга тиеш икән, һин бүген төнле сәясәт менән шөгыльләнгән. Чөнки безнең азһанлы милләт өчен демография ул күзгә күренеп торган сәясәт. Шуңа сәясәт яшәп булмай. Теге нимә диләр әле? Әгәр дә сәясәт менән шөгыльләнмәһәң, сәясәт һинең менән шөгыльләнәчәк дип. Шуңа күрә әмма үтәлә ки хаттын ашып, фанатиктарса, аңламайынса теге һуңгы вакыйгаларга бuna карап кешеләрнең ничек
шекті өткенін көріп тұраһың. Бір неде социаль сеттерде бір комментарийді астында нешек бір-біріне қаршы баралар. Милләтчелек ул насармы, яхшымы? Нендей маған әлі? Нендей маған әлі? Мен милләтімді ярату, милләтімді хүйу, ихтирам ету, һәм милләтім үшін мүмкіндікні көбірек іштіге тырышу. Әгер де ол милләтчілік екен, бұна хейбет. Әгер де өзіңдің милләтіңді башқалардан үстін қойып, башқаларды кәмхету, хаттаки оларды юг етерге антылау хамақ милләтчілік бұна насар. Әлеге вақытта башқұрт гимназиялары ябыла, әдбіға несі қарайығып? Мен бұнда бірден емеште алмайым. Мен бұға насар қарайым, шынки мен өңбет заманда гимназия директор олыштарым. Насар қарайым. Еделемі өліп сарылған не түгіл гимназиялар, әдей башқұрт гимназиялары именно? Әгер де бұл көрәткіш екен, мен қаршымын. Әмі бұл төп көрәткіш екен. Заманда бір гимназия болып, көпмі бүгінгі неде ұфықта балқыған ғалим, дәулет ішмәкердері, ядырсылар, композиторлар берген бір гимназия Рәми Ғариф есіміндегі. Һәм бүгін неше гимназия, оларды алаштырылай. Әлеге қарахан бары ормына хайланма тілді үйренерге деп айтайлар бітіне хайлап қана. Шул гимназия, шул бітінде гимназиялар обязательно тілді үйренерге? Біләң, мен өйдем білгеш болмағас, әгер де бұл хырады менге ядып берген бұған. Мен бір басында сынай хырағаным yok, хам хырамай сақмында. Әгер де ядып берген бұған. Мен шылтыратып, біліп, мағлумат алырыным. Бүгінде білмеген мағлумат менен білмеген дайраға еніп, ядыстар тұрғанда рахим етіп, матбуғат тұрғанда рахим етіп. Әгер де қылық бұға, біз 200 тапшырып өштер беді. Салауат Юлаевтың әлеге вақытқа келіп еткен шығырдарын редактор өткендер ме екен? Өткендер, нешігінде редактор өтмең, әгер де олар бізге ұрық тілінде келіп етіп, оларды башқысы айландырғандар екен. Именно мына өзгертіп, сөнки Салауат Юлаев азатлық, көрәш турасында язған, бәлки оны өзгертіп те жібергендер. Білмеймін, мен оригиналды көрмедім. Зефиров тарафынан язған оригиналды мен көрмедім. Әлеге вақытта Салауат Юлаевтың һәйкәлен йөнәтән тейдер. Тик башқұрт җәмәгате қорқа һәйкәлді алып кетірдер де кері қайтармақтар. Көрдім мен бұл ғызығына көрдім. Бұға адамға біргім де бармайшақ. Шынки тарих өзгеріп тұрғанын көрділер бетінде. Сол Рәми табын поэмасын оқып шығып, анда асық кеткертілген. Біргім де ондай адамға бармайшақ. Әйткенде Рәми Ғариповтың киносын қаранығын ба? Жоқ. Бар өйтмәнек. Телек юк мақар? Телек юк. 16 август 20-ші ел. Неме эшләйін егет? Ой, эшләмәйін бе. 20-ші ел, ол 2 ел әлік, пандемия вақыты 16 август. Мұғайын балық табыға мұндыр. Құштауға Зайниддиндің һәм Қарауан Хорайдың баруы зор хатам олардың үшін? Жоқ. Ненде ердар ерлауында, мұнда бәлкі хата бардыр. Біріншінен Зайниддинді мүмкіндігі тілегі болған екен барған. Қарауан Хорайдың анда мен бары тек еріне ғана дағуа білдірерінем. Башқа ер қайлағалар, мен оларға дағуа білдірерінем. Мұнда қадыр кімдір әйді мұнда ақта комментарийда яда башлайышақ, азамат неме келешкен деп. Мен ғыммен қаршы түгілмен. Мұна көдалына кетір әлі, бәлік әшкіна мисал. Мұна менің досым екен. Мен индейлер бақиғаға мен сақырдым, әді келіп сығыр шехәрі деп. Менің дос болғаз, досың ма түгілі? Келем еді. Вот келем. Әвілден оның досы ені. Мұнда бару-бармау тұрағында Зайниддин ғыммен сығыр шехаптар көрмәні бетін. Сығыр шехаманы Зайниддинге екен сияқтан претензиялар халықта бету. Ол бетінде өдінің ердарында неме турасында ерлай, батырлық турасында, илді яқлар өсін турасында ерлай. Һәм хуңынан именно шул керек вақытта, именно шул образ, батыр керек болған вақытта... Двойной стандарт турасында. Yok, Двойной стандарт турасында өйді бара енді. Шуны оның бір упущение түгілмі. Халықтың мұна шай әйленіп бетіне түкірі ғымақ. Қарауан Хорайдың ерларына көп мө яштар өстілі? Мен қаршымын, мен ана шу баға ярлықтар тағуға,
Жайындинның баяғы мен айтқансы өдінің дайраға бар бет. Әйләнһәннәр шунда теге ялқы тирәләр харабат йөрткән һәм. Ну мен күрүмсә бар бернәмә үзгәрмән халык йөргәндән йөрөй. Без менә нимәндә хәвефтән куркам, беләңме? Без бөтәһен баяғы бер иш итмәкче булабыз. Бер иш итмәкче булабыз. Һәм кайда инем шул вакытта. Мин ул вакытта эштә идем. Мин 15-10 кискене бардым. Вот күрәңме, ниләр баштана? Һин кайда инең? Әйтик, рәшчәкүр бар мананда. Бүгінгі күнде теге тирләрдән итеп калганда, 90-нчы елларда, суверенлек яуларда, уга тикенге 60-нчы елларда милләт өчен, халык өчен эшләүдә Акмулланың ишемен тергәде, анда теге Рәшит дигән бер бандит килеп нимә эшләгән дип, теге мин үзем Татарстанда ишетеп кайттым. Акмулланың ничек атвайы ул. Шуңа күрә уның турында бер һүз дә юк. Теге геройдар тиз туалар һәм тиз үтәләр. Гомумән, беләңме, нимә торганда әйтим. Менә безнең бәлки чакта, яшь чакта, хәтта урта яшьтә булганда, кеше тарих ядайны. Кино төшерәләр, Сырда, бездә кино төшерәләр. Кино мәңгелеккә инеп кала иде. Спектакль куялар, тарихка кала. Китап язалар, шул ук ниләр Гали Ибраһимовтар, Рами Гариповтар, Мостай Кәримдә китап тарихка кала. Бүгін бүтән ниме неге әйләнгән? Тарихһыҙ. Теге хайп, тренд, на волне, попкорн, фастфуд фастфудка әйләнде. Бөтә мәдәни сараларда бөтәләр фастфудка әйләнде. Һәм геройдар да кызганычка теге тиз герой булып күтәреләр. Тигән дошман яһайлар кемдәндер, социаль сеттер бер көн эчендә. Хәзер мен тыңлап утыргандар, шулай мен теге дошман яһап куйдылар ихтимал. Шуңа күрә мен һорая да бер көндә Азамат син куркаһыңмы дип. Бездән куркам. Кемнән куркаһың? Бетә үземнең халкымнан куркам. Башка теге иртәгә күмәкләп килеп Курса авылдан килеп, безне элек елава атаганы, авылына хушка. Әле һаман да бар. Ул вакытта тикәрәгенә бетә әле. Чөнки колхоздан нихене самосвалына тияләр дә, штакетниктар хурып алып, самосвал жил килеп туктайды, бортына кирип төшәләр дә, авылда кемде күрәләр, ягып тотмап китәләр дә, кайтып китәләр. Нормальный заман, ул вакытта инәйәттә юк ине, нидә юк ине. Аны шуны һәм хәзер теге социаль сетьләрдә күмәкләп КамАЗга җилга тиялеп бортына күмәкләп йөриләр теге курбан эзләп. Эш юк, эш итмәй. Менә мин ысың күңелне утырып комментарийда язып утырырмын. Минем вакытым юк, гафу ит. Нәт куштауга ничек карый? Нимә ничек карайм? Куштауга мен үткән һәм аңгай карайм. Юк, төшки. Бәләкә үткән халыкка карайм. Театрдан авылдан бер дигән. Кешеләр сыгуына, онда шундый. Аңгай карайм. Зур ни булуына. Аңгай карайм. Хабиров красавчик. Анда бетәле красавчик. Бетәле красавчик. Но беләгез, бу милләтте оештыруда Біләң, кімдір мені ғафу етер, әмі не бар, шындай сөз бар, Бисмарк айтқан дейді ол сөзді. Революцияны, қада айтам, революцияны задумывает гении, совершают фанатики, результатами революции пользуются проходимцы. Что аккура реально не? Анда бір түркім реально эшләне. Унан реально күтәрелделәр. Артаба нима булып беткән, минең өчен караңгы. Аңгай карайм, вакыйгаларны да. Ну, нимә кәрәгене халыкка шул калды бит. Тау калды, экологик проблема юк. Шул еңү түгелме ни? Ул гына түгел. Монда бердәмлекте күрһәтте. Бердәмлекте. Хәзер киләһе юлы, әгәр дә куштау проблема калса, халык күбрәк барасак. Аларның күбрәк баруына өлештән торасак. Беренчеһе реально тигәндә фанатикта барасак. Икенчеһе үткәндә буларга бер нимә дә маны быел тоже булмайсы барасак. Өченчеһе
барасақ 3-ші төркеме баяғы хен хамақ, хен 16 августта хен қайдайың деп сұрайсақтар сол вақытта мен жауапты тұрысын барам деп. Әне рубрика біздің достардан сұрау һеҙгә. Достардан, таныштардан Денис Өмөтбаевтан сұрау һеҙгә. Башқұрт халқына нендей идеология келеш болыр ине? Һәм халық оны қабыл итен өсөн нендей ұсулдарды қолданырға керек? Бүгін башқұрт яштар турағында өйді бара. Яштар турағында өйді бара, чөнки біздің буын, өткен буын. Яштарға ішқуарлық идеология, чөнки милләттің дүйім азатлығы әр бірінің азатлығына бәйлі. Әр бірі азат боласақ, иқтисади яқтан азат болғанда. Шоға көре, бүгін Бинар Шагиевтен айтайық, мен анаман жақындан танышты түгілмін идеология. Шолық Денис Өмөтбаевтың идеология, хенің идеологияң ішқуарлық турағында көпке меңе жақынырақ. Әгер де тағын инде идеология башқағын ғынан анашуға өттеріп бола. Әгер де бүгін бүті милләт бюджеттік болып қаласа екен, біздің ішқуардар болмайса екен, урта буржуазия, бәлкей буржуазия, зор буржуазия болмай екен, мен сөйлешеғаным бар, башқұрт дүниелер бірден бір милләт болсақ, өз ерінде гасарбайтер болған. Башқалар шеттен кейін гасарбайтер, башқұрт өзінің елінде гасарбайтер болған. Мына идеология теге, ақсалы болу идеология. Динар Шагиев қоштауға сықман айт. Жоқ, мен бая қарау бердім. Башқұрт халқы бай боларақ рухын қалдыра ма? Менің үшін ол туралы ол вақытта Рахимовтар заманында ақша іштап қалғандар перемат айтқанда қарарған. Шоға көре Динар Шагиев турағында ол бай башқұрт бейт, ол рухын қалдырмаған демек. Иметіп айтты ол Хабиров, на десятках приехали, видно, у людей работы нет, шундайрақ мен хүдма-хүд ехтлемейм қылғанысқа қаршы. Бүтәһендә мен бір бірткіден қуа алмайым. Но әйдә Динардан дошман яғайық. Әйдә менен дошман яғайық. Бұна хенің позиция бойса, хенен дошман яғайық. Келе елі хенен дошман яғайық сақтар, онан дошман яғайық сақтар. Бұл кімге қолай? Бұл милләттің терменіне қоя ма? Менің фәкірім бойынса, мен дөрүслүк өссөн, дөрүс шулай болды. Ярдам көрмәне халық. Хәзер әйдә һорау бирәм мен һиңә. Ничә кеше булды нидә? 20,000 ашу. 20,000 ашу. Ничә перепись буенча ничә башкорт бар? 1,5 миллион. Рәсәйдә 2 миллион тирәһе башкорт бар. 2 миллион тирәһе башкорт. Хәзер 20 миллион башкорт ысын башкорт, 20,000 башкорт. Қалған миллион 1 миллионда 92 меңе ысын башкорт түгел. Бұндай ярлықтар менен біз бір қашанда милләтті бірләштіре ойыштыра алмайсақ. Ярлықтар менен. Мен Динарды, мен тіге дос болып яқылай алмайым. Мен оны ғұммен жақында білмейм. Білмейм. Шулық нейді білмейм. Кемел ол Илсур, Нәбиулин білмейм. Мен білмейм Гүлсімді, нейді, бүгінгі блогерларды, ештіп кіне білем аларды. Мен әр бірін ихтирам етем. Кәм дегенде өз алды болған үшін. Нейден Баймақтың Black Service, Альберт. Әр бірі өдінің орынында. Нешеп оларды бөтәһендә сторыйга әтедеп қойып, бүгін шунда барағыз құштабы, ертеге шунда барағыз, ертеден шунда барағыз. Нендей позиция ол? Ертеге нанхонға үйретесік әр бір ядосыға ядырға, ертеден хонға үйретесік неге, әр бір режиссерға инде спектакль үйретелерді енді социалисттерді қараған. Менің позиция шундай, әгер де хен халық менен бірге яшай екен, хен халық менен бірге болырға тиешсің. Любой Қоштауға 1,5 миллион ақса елді бар. Тоже мына ақса, кеше бара алмаған кеше ақса берді. Шулай болырға тиеш. Бірдәмлікті күш дейлер бет. Бірдәмлікті күш ол кімдің девиз екенін де білеміз. Кімдің лозунгі екенін де. Шуға көре, бұнда хенің позиция. Бұл хенің позиция шақси. Бұл менің позиция шақси. Мен әгер де мына бүгін
ертеңнен башлап, һинең позицияңды яклап, һинең позицияң дөрес дигән не бар, иң хәвефләнгән кеше мин буласакмын. Чөнки бөтә зур бәләләр дөньяви кимәлдә милли бәләләр ана шуннан башланган. Бөтә милләтте бер тактага тетеп, бер стойга тетеп, бер иш киендереп, бер иш уйлатып, нимә эшләргә икәнен әйтеп, тарихта нидә укый? Газазилды. Бабичның поэмаһын. Аңлашылды. Динар Акмурзиндан һорау. Топ 5 китап. Топ 5-ке әйттем инде мин. Әйттем, нидән Маленький принц, Акутагава новеллалары Достоевский, братья Карамазовы, Горький, Жизнь Клима Самгина. Мин монда Мостай Кәрим, Рами Гарипов, минең алар теге мотлак 5-нчеһен. Кайнан әйтергә белмәйм. Һуңгы вакытта эшкуар буларак укырак, Генри Фордтың биография, автобиография. Генри Фордтың. Тимур Ямаловтан һорау. Ямгыр төсендә күҙәр бәхет юраймы? Юк. Юк. Минең һораулар бетте. Азамат агай интервью өсөн зур рәхмәт. Үзеңә рәхмәт.